Budući da se vile javljaju, odnosno da se veruje da se javljaju na različitim prostorima, ne iznenađuje priča o vilama i na području Banata i Melenaca. Grupa autora iz Melenaca je prošle godine na YouTube objavila nekoliko zabavnih videoklipova koji se bave tematikom Roksande, po kojoj je jezero Rusanda, koje se potkovičasto proteže uz levu stranu Melenaca, navodno dobilo ime. Oni su je u svojim videima zamislili kao jezersku vilu Sirenu. Inače, postoji više legendi o nastanku imena jezera, a jedna od njih je i priča o Roksandi, ali Roksandi devojci, a ne Sireni. Legenda o Roksandi otprilike ide ovako. Jednog dana je šetala kod jezera i sa prsta joj je spao verenički prsten u vodu. Danima je pokušavala da ga pronađe bezuspešno, ali je gazeći u toj plitkoj vodi i mulju izlečila svoju nogu. Naime, priča kaže da je do tada hramala. Inače, jezersko blato je zaista lekovito i koristi se za lečenje različitih oboljenja u okviru banje Rusande. Pre 2 godine, nakon što sam legendu o Roksandi devojci ispričao jednoj ženi iz Beograda koja se obrala u Melencima upravo zbog tog lekovitog blata, iznijela mi je interesantno zapažanje. Naime, ona se prisjetila da je davno čitala jedan britanski roman u kome se pominje jezerska vila Roksanda, koja je, ako se dobro sećam, otimala devojkama vereničko prstenje, čarala ih i bacala ih u jezero. Kakva je veza između priča iz Britanije sa pričom iz Melenaca, pitanje je. No nemojmo zaboraviti da je uticaj zapadne kulture bio realno prisutan. Melenačka elita se školovala u srednjeevropskim i zapadnim zemljama, pa i oni koji su zaslužni za otkrivanje lekovitosti jezerskog blata i osnivanje banje. No, vilinja priča na području Melenaca se ovdje ne završava, budući da znam bar za još jedno. Zasigurno, vile imaju značajno mesto unutar srpskog folklora i opšte folklora naroda Balkana, ali i šire. Mada ih narodna, tradicionalna, duhovna kultura prepoznaje u različitim varijetetima u zavisnosti od toga koji lokalitet nastanjuju, planina, ravnica, voda, šuma itd. Ono što je zajedničko za sve njih jeste da su u pitanju feminini, mladoliki demoni prirode, zaštitnice prirode koje nisu nužno zle, ali teško onome koga uoče da se ogrešuje o prirodu ili o njih. Iz etnološkog, dakle naučnog ugla, vile su samo deo folklora, mitologije, ali za neke ljude one su deo zbilje. Dakle, one za njih nisu izmaštana bića, nego su stvorenja koje stvarno postoje jednako kao i oni sami. U srpskom mitološkom sistemu raskršća igraju važnu ulogu, a povezuju se sa htonskim svetom, duhovnim svetom podzemlja, kome pripadaju i vile. Raskršća su svojevrsne kapije, portali između našeg sveta i sveta podzemlja. Veruje se da se na raskršćima okupljaju nadprirodne sile, koje nisu blagonaklone prema ljudima, zbog čega neki ljudi koji veruju u to izbjegavaju da prolaze sredinom raskrsnica, a pogotovo noću. A poznato je kako se veruje ili kako neki svedoče i da vile mogu da na raskrsnici zaigraju. Tako su izgleda davnih godina igrale i u Melencima. Čovjek je zadocnio radeći, pa se u gluvo doba vraćao kući. Na putu do kuće na jednoj raskrsnici, a to je ono vreme kada ni asfalta nije bilo, video mlade devojke obučene u belo, kako razigrano igraju kolo. Nažalost, on je, ako me sećanje na priču dobro služi, vili ukrao papuču i ubrzo se teško razboleo. Ozdravio je, ali tek pošto je papuču vratio i vilu zamolio za oproštaj.